پلان بۆ داباشکردنا هاریکاریە حکوومەتە قەتەری هات دانین. بەحرا پارێزگەها دهۆکێش 2 ملیۆن یۆڕۆیەن حکوومەتە ناوبووری گۆدانە حکوومەتە هەرێما کوردستانê بۆ هاریکاریە ئاوارەیان 40% هاتیە دەستنیشانکردن. 2000 عائله دمباردا دینه 1966 عائلات ثلاجه دینه و تانکرین آوینه مثلا او دبو کمپا هنه دا بشکرن یت آوینه یت آوا گرانن و تانک دیت آویجی هر مالک یعنی ده حسا خوارگیری ئاوارەیەن چەند مەهێ هاوینی دەرباس کردنە دبە ئەو هاریکاری نو هێنکایە بینە بن چادرێوان. مایەتان هەم بەردەن نەبوون و ئیرۆمە چوانە. وده تلاجه نینه تشتکی هاوینه یه ندانم ما پانکا کردیا خالق خیراب منو زاری متکه 5 زاری منه مره 6 ما 30,000 چوکا خوا کریج وند کانه وان سوکا قژینا گەرمێ کەمپێن پرانیاوال دەڤەرێ دەشتن هزرا وەرزا زڤستانی ji بیراوان نابە. سەدا زارۆک vê kampê ezhalil bal çêbûye û îşil bal çêbûne tîfol hineka çêbûye ji germavan çadira weka tapayna ji germatî de rezîl bûn. Alem rezîl bû mirna xwe çavê xwe dîtin. Yanî weka çaxê fermanê serê wan wisa kirin. Vêca sitarî zivistanî ke zivistanî ve be seda xelkê mirê seda xelk îşa wê seda mirin. Li kempa Kebertû bi her du beşên xwe 6,000 kon hene. Got ew yek ji 22 kempên awareyan di sînorê parêzgeha Duhokê de hene. Pileyên germê vê werzêş xwe bilindin. Lê li bin çadiran hê ew pile bilindtir dibin. Daxwaza van awareyan jî got pêwîstiyên havînî êdî bi dest wan kevin. Di dawiya vê werzê de nû hêviya wa çê dibe got çend rojên hênkayê derbas bikin. Pêşewa Behlewî, Rûda û Kempa Kebertû.